أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى بآثاره إلى أن يلقى الله الأرض ومن عليها. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'aruf Allah, uridu kebatukan Allah na khususnya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah subhanahu tapi ginawa ko kada rayo na pagibagyo ng tanong sa dunia sampai sa mga mawid. Ay mana pagtunanin ng Allah na ginagaya kita ng seminar. Napakabarakat na iwala sa mapalay kong mga amal tanong at turimaan Allah na gumapalay kong mga amal tanong para itibangan o kapag kamatalo sa mga mawid. Sa ay importante na makapag-ikhlas tanong. Tulaman ng amal na ayaw po ang isa katirimuon Allah na pagkanero na ikhlas. Ay po kaya ginapangahon na suwaswat ka po Allah. Ikalwa namin ayon o okay o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kaya nag-iika dua salat katirimuon amal kami. Ayaw ko subukan lagi mo kami apel ano yung pagriyakan. Apalay kong mga ulangan tanong, maguluhan sa kanyang mga padamanganaw organisation tanong. So presidente sa Asdiqa Foundation. O man mga arbaan, ano po si pinarilan sa mga turubalian. Sa katanaman ko na wala naman na nalusok isad lang yung malalim mo. Agi kaya seminar Sahara na tanto ka noon ang mga dedaya, tanto ron ang mapipiyat inotanong. So, ay man yan na haron ng amukap na tanong sa kanuan lang mo na tiyukiman wala at imaniminar na sa kanuan ipigili wala at iganyan mo di mo. Manaban lang mo na tao na bukan wapa sa pahalan at bihan nimo na isa kanu ang pinili o Allah at tiranihan sa mga pusuyo abya ko makanusi. Babiya, sugto mo makinagsalyo na anumang po palasyan ugay na di kayo sa kanu na pinilakan yung suhay niyo umalis sa lakad na balas ang Allah. Ilakan ka sa kawanan na balas. Ilakan ka sa diwang na pinakawawa. Kinulas mo usang kaparatan. So, ayaman diwa, pinaman ang tanong na sa pinagtanusihin na pitagpag tanong uli na pwede sa tanong di tanong imingkulalan ikadua na pisa pa'y tanong kung mga pamilya tanong ikiraan niya ako matanong sa walay tanong. Isa na naman ibalas apakah itik no Allah sukoy berian amyan niya na tigulang visuasi ang kakan na inisapay niya mo doon mahal. So, una na ka na pagpapa-albidan na ako magpipikirakan na nanamarakan mo ano yung lagi na anik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Higil na ayuhan nas inna lakum ma'alimun fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatun fantahu ila nihayatikum. Hai mga manusia na datar o baka nabubukit ulalan o manisar kano na baka mabubuso mo niyan. Mata na sa kano na datar aman ang iyong maad na kapusan na alin din na oras na pagkaw ka kapusan niyo. Siya mo dito. Ama na nagyagan niya na di kasi ibigay akati ang pinirabe ka siya senior kami ang kawakan siya hindi anak puro ako nilin ka nasulabi na ko niya pag-iniliyan na anak puro ako tulo ngayon man ito na mga titiri pinalakan lagi po kapulay na ka siya mo diyo
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk mukmin baina makhafatain na manudalam kedua keanakian. Sebutan dia pipiau, makin nami, mabudemi. Aku suka memang dengan sadeo. Ayam tu air mau tidak dia. Maka Nabi masuk mukmin na manudalam upangatan keanakian. Baina ajalin qad madha la yadrim Allah sani'un fihi. Pagana keanakian nasumiyay pos umurian adinian katawan o antunon iikiliul Allah. Apa man ano tayo? Dia mo sabihin po sa umur ka, kami ang 40, 50 lagu. O pa man nila ito na tunay mana ang lulang arong mapiabularata. Allahu Akbar. Ikadua tulong nabi ay kalong mukmin na suwating yung sulam po ang umurian. وبين عجل قد بقي لا يدرم الله تعالى قادم عليه فيه دينيا مقاتوان وأنتم لها إيما بمدولة لنا إيمكم الله إنه أتكلم لغيبتنا Kutaikan makasih semua. Ia dari perkembangan Allah. Ada tipu Nabi atau ayat yang kata ingkau nama para dia ubin ke ekurianun napote nakabya. Ada pula tipu Nabi yang kafir kata kamu dan para dia na ubin dari kawan na ayat ekurianun napote na muslim. Gianan ikapaka hukuman kita Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah hingga pelinga hingga bekasi daya sopo suami umurian okiat guna namangkar kami orian okiat turu angkar kami bawakan tanau faliyakut al-abdu min nafsihi min nafsihi nang kenapakati gula di sukuripan abugian o ginawanian ngalabag sukuripan ako o ginawanian asibu baka tanak o ginawanian. So saan ko yung ganatang sino abugian nun? O balas sa ka. So puwasan ka. So diya ka ka. So sadakang ka. Antay mga abugian o balas. Bisa ka. Lalo mo na amal ka amabiya. Nasubalas nasir ka baka tanak. Di mana itu? Wa min dunyahu li akhiratihi. Bagaimana tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, oke bapak tunggu sa dunia, udah penuh kauma dan yang penuh sampai saat mana mau ini. Bagaimana sama amal mga pipia perlu kepada o kasih sika sa dunia udah kapan kaya o sama nakupur ka sama napat pasali wa min ashabibati qabla al-kibar bupana mana marka sa amal o kamudang ka penakapamangaw Panamana marka sa amal o kamudang ka penakalukas ada ubing abay ka bubuluan ka lang na sakit Udi arthritis, diabetes, hepatitis, dialisis, pananitis. Allahu Akbar. Kenapa kami ada kesalahan? Mati ka pa. Siya nasama ko ang muda, nakagil ang muda, na mati ka pa. Dia na naisapiyan mo, wallahu ka ng manusia. Muna siya na, la tadri nafsu mata taksibu mada wa ma tadri nafsu bi ay ardin tamut. Jika kalau ginawa anto na ay mapugulaw lang yan mapita ang tulad na sumatyan na di pun katawan ng ginawa ang dadar palipatin. Yan na. Wa min al-hayati qabla al-maut. Panamarin ka sa parating ang Allah Ta'ala kung kawiyang ka udar na pagkapakatan ng mga kapatay. Wala di nafsu Muhammadin biyadihi
ma ba'da al-maut min musta'tab wa la ba'da ad-dunya min darin illa al-jannati aw an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ginawa mo orang kapatay manusia na dahil nakagulbok dunia apakah ano na ko ito kapatapat nabakarap si Buyang kami ang pasok ko si Buyang kasi kapsibir siya umatanan di Nabi sallallahu alaihi wasallam asiko kada ka sa dunia bada dunia nada atingyo nadarpa arwah o surga uli nadarpa o neraka masih abot ka o bunga pada sa dunia niya na ayaw mo karubat pa na budwa uli ka mga surga niya ka neraka naman nila na sasabukan kaya ko katong yan na Ordis senior na din niya na itungan akan tiada nabugangan yang apotin nabugan tiada jabur di pengatur syarago na eman auto namanya karan ikan jaga kanana obor na pamagan nak no ini mungkin lagi kaya bagusin ang si apa yang siap si kunya una na nenwa an pawasui an soripit ani petaniyo pamagan namu al-asbab al-mufassala li'adab al-qabr anduna imam sabab abidipasatan o siksa o kubur itu importante ya anduna diyan yung kasababan abidipasatan o siksa o kubur o kamana di sabab upo kasi maka sugo na siksa ng kubur. Napipigilan nga makita na tulo nga sa nakukong na nagpang mampad. Kasi karoon mga namin aruman. Suma mo sukuhin na diyan ipangaruman, nilang butiyan ka. Ewan, minter na ako tamo ka, nasuso, minipong ko siya ka. Di ka na naman pangsibilan, hindi mo siya ka. Kaya pa na mga kulay-kulay. So, minintag ka, tamo ka, may teke ka, nadagaran ng pangasibilan ka, haber pibagi-bagi. Mali juga kalau nanti juga saya masih madrasa, mali juga macam sembilan nanti masih ya. Ada usaha kaya mas, ada kaya ina, bukan usaha nama ulama. Apa apa dia? Lagi nanti. Suatu kuda, perintah orang kaya Allah. Hotel lo, agar namrin orang kaya Allah, namrin orang kuata, ubah koloi, adu benar. Bagaimana suatu yang ini mulai Tuhan hari ini ada tu suatu yang dia berlihat Tuhan yang mana sini yang ada perhatian. Ikan dua tiga namanya dua orang, nawa ko maka pengaruh masa berbagai, api yang mai teman ibu nama untuk aku tinggal nabuangan. Saya betul tu, udah saya betul. Amanah tawarin mundur, aku tempuan, aku mundur patrol, aku ngaritis. Ikilah pun ada penadai dengan penadai itu yang aku tengah awilannya. Ngau bunga sa mga pangaruman, namanya butuh ka sa udahan. At tempuan, ako rin ang panahal, ikan ikatlo at tigulo-ulan, pwede mo kaya ang amrin mo ka, naubak mo kabuhi sa tamang, asik kong kapatayan, nasota mo kami ni Baga sa dunia na ipsiksa lang ang kukulang. Ngay mo, nakatinihan Diyos mo sa nalang ko Allah. Asana ka waping gusto nila nun, kaya bulagan kaon, natakaw lang ng mga taka. Siguro ko mga nag-estado, mga isang aprovison na milyon. Dahil nagkibili na sa lama. Allah. Nga, pagkatapos may sisya ko manusia malupurian asyadu billah wal kufru bihi. So tipupan ako tulka ko Allah na gusto kong kirang ako Allah. So kasibang ako sa lakang Allah. Sa taway pagpun ako tunya sa Allah na kayaran mo ako surga. Dia mga Yahudi, mga Kristiyan ang barang-barang Tuhan. Niya ang kalubnanan. O pa managing ang mga Yahudi, mga Kristiyan,
mga insi nga sa langap simulan na pumakasuga ini. Pala niya tanong nara. Kata saya, pwede ka sabi desigan na perdun. Hindi na bun, bende nga. Miya kasya-sya ko ragun na miya tinggal semua. Inawan yang so, dunia. Ako'y. Aman na dalaw na napo emang niya dito sa lodod. Na miya tinggal semua. Nanti ka na at mga surga, kagi arrest. Siksa na. Pala na nalitim muna ng mga kapit. Ikatlo, akasuksa ng manusia na nifak. Ama na nifak na munafik. Kakaisya kulida. Bugag pa na, ay kanto sumugag. Nifak na kapunafik. Ama na diyan na sundin niya diteron na di niya dipunggalan. Nasiyap ka ito ng mga Muslim, ang Imam Ramis, na di niya mutuman sa promise niya. Di munafik. Ikira niya nuntunan na nakadakalan na Imam Ramis. Ikira siyaligan, na di kasaligan. Ikira niya ipagpasalan na dituman sa pasal. Ikira niya ipagpulo, na di babak. Isa nang asifat ng mga munafik. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Matana ti Allah sa mga munafik, nasidog kita ko ampas ng neraka. Ikatlo, ang naakido, kapabugod. Pamana, niya Allah sa Quran, at ikinayay waladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hiskan wa niya maratiyaya, nakalaman niyo si Allah na ilang bitiro kanuna, petis kano. Pagi nuntulang kano. Yuslih lakum a'malakum wa fa'atuhum bi anna subtani. Wa yaghfir lakum dhunubakum na inna ilaha illa huwa maghfirun syadid. Iman tu na andai kita nakataw. Patis. Di terus benar. Dinya di terus benar tahu. Semoga terus kerana di terus benar. Kami memang orang berapa tahu. Ayo buat di terus benar. Nasudima pemerintah harian. Basta masuk itu angarian. Nah, terus benar. Nah, itu sama angarian. Man kata ilman ajabahu Allah bil jami min nar. Saat nanti Nabi sab dinian payah itu benar apa manian. Nah, sekali an Allah sasak kali an kan naraka sallallahu alaihi. Nah, mana? Ikan tu apa? Nah, hijrul Quran ba'da ta'allumihi. Biarkan ka sa Quran. Na orang yang pagana dan kau, na inawan ka. Ama na niyan na, dala lawa kaya sa mga Quran. Di na ni kamu kaya wagi kaya kapag ada ilmu, datatan wali maniminar. Miyadik ka sa ilmu, ama piya, orang niyan na di kami pulang. Sabot kedeg ka. Nah, basta dianan. Tawaran nakaso, ilmu ko orang nakaso ang kaon. Budak bawa Quran. Nah, kesiksa ka kubur. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Sari sata wa tadi kulanian sokonot paratnya kerang nabi Allah. Napaka begitu tahu nak nabi Allah sampai dunia sakapa engkau bagag. Basta tahu ada paratnya yang Allah. Nababi anna tamukian anna kada tuyan. Na anna qadu dunia sakinonian dada kalau hukuman salamika. Ima pipi dunian, da kondisinya. Kenapa semua paratnya Allah? Ama pipi dunian. Bapak bukan yang nak amanan yang nak rapat. Aku bisa sasa. Ini awak lagu tunau ini. Maaf ya pihak ini dengan apa dengan saudang. Maaf boleh saling mga basu nabi. Maaf ya pihak ini dengan. Siapa di kamu nama apa saya maaf ya pihak ini dengan. Sekarang nama malaika mau udah dikali usum. Ada pernah bulu teka, ada pernah bangko oka, ada pernah mengawaleng, ada dikali usum juga. Ikan kau tinto.
Nagiang kada nama paparati aku Allah. Nama pia-pia dinonian. Dia dah kalian. Nah bagi pikir apa nama try, ada nak trasunian, dah kising sama kuburian, dah kising sama mana mori. Siapa nama dia kada leka mau dia kada leka itu, anak jika dengar saudara. Mata yang apa dari penuh teraka. Mata lu dia rendu bumi. Jangan. Naik nak aku dengan tiru Allah. Nak kana mengatakan jadi kudu dengan seorang perhatian Allah. Deran panganan swagama, deran panganan Al-Quran. Nama kau masih yang sama namurin yang buta jalan Allah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Lima ajartan ya a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah dong ini buta. Kami akan lakukan mata dunia. Iku Allah kami akan tadi memarkaman semangat tandakan. Mian ini kan semangat tandakan dia yang masuk dunia. Mian ini sudah mencoba semangat panau semangat ragat, semangat namun ini dua dan pihak lipat anak umat Allah. Lima itu namun dua kali lipat anak saya. Pihak lipat anak umat Allah dua kali lipat anak saya. Jadi apa yang pada boleh dia absi bel nada. Mau masuk pasal nak bawa terancam ini orang yang dia tersan. Nah dia mati nak hadir dia absi siapa yang? Karena kadang-kadang pemakaman ini udah dia mati. Allahu Akbar. Nah mengenai kaya pun cakap Allah. Aku mau ini ada siapa Muslim di port. Nah saya di port kan. Betul kan? Nanti dia juga berpapsa kita Allah. Karena orang nak kita tahu. Minggu lalu saya di Mabia. Nah, pagi pihak ada panas Allah. Ini di mana sudah merun. Ada dia mungkin ada YouTube dia nama matang maratap ni para sama mama. Coba cukup Fir'aun. Nah, pihak itu tuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ayam ini pakai namrud. Nah, pihak sudah Allah atangilania ngerumian syaitan seorang langit. Nah, guru maka sudah sautaknya nah yang gara-gara. Nah, kita lah pengendalian otaknya. Nanti nama ni mga sultan sa kaman nandito lang napupuan ni Allah. Taman sa miya bisido dunia. Miya tinggal. Sobra pangkat ko sarap na kaya dito sa dunia. So Fir'aun. Na miya ni ka so Fir'aun. Ana rabbukumul a'la sa anak ituan. Daman na ito kinatuan. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Siapa masa dia nak beri dia orang mga bayaw. Asakan mga bayaw na pihak at-tiyakan Allah. Siapa Qur'anian. Pihak at-tiyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasakat ka bagay. Akin wa dia man mga Yahudi sa Madinah. Na pihak pulang-pulangan sa mga Yahudi sudah mga palabas. Naman ito na sa mga bayaw na. Dagi awakin na nakayapsyo. Tori sa coba baik kadnap apa mana. Papel punya Gideon. Benar kedekah pendidikan. Anda pergi tempat yang namanya misi. Itu di mana tu pernah mengabai. Anda pindah pun, anda yang Indonesia. Allahu Akbar. Sugian yang mana ni anda sekarang mengabai tak? Aku ini bahan apa yang hati-hatikan Allah. So Fir'aun nak pilih yang mengabai dah berubah dengan keakhiran. Naiklah biar ini nama nyatain juga watayan. Mereka ini nak buat, nak bunuh, nak berbuat untuk asal ini. Allahu Akbar. Malam itu nanti kasih Musa berian di dunia tadi kor. Ternyata Fir'aun tak lakunahu. Biar tidak dia tibullah. Tak lakunahu. Biar tidak misirah. Ini partainya nak biar. Nah tak boleh. Suabrah. Apa ke semuanya nak abang gubernurnya. Kasih dia bagi kepada sahabat sah. Biar kepada rumah Musa tinggal siang naik. Nam biar ke semuanya nak abang nak buat macam mana sumbernya. Biar kalau tanya roh mengenai di pantina pergi keberberna kabar. Dan biasa mengenai di pantinya di pedalang kau. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Gua kayak butawan ni wala sumanga. So gua wala utara sumanga papano karo merengkap sa langit. Namya ay tabad na dunia. Akiyo sa mga kiyong baluka. Tarbihim bihijarat min sijil. Buwilang panguluwa ko mga soldier abrat. Namya bisu sirana tamang abrat namya kiyong sipat. Kiyong ta kiyong baluka. Na mga tanga sa olwera. Patro kimano ko ato. Isa sa tokaw papano. Kiko dua ainian. Na mga tanah keuluran na ketong na rindan ng gabayan. Pajalaw asli makul. Yan ba rin sila na netero pangumana din na nila. Na si Mustafa Kamal Ataturk ambil kemudian menguswaga bahasa Turki. Ayah kata na Muslim. Pangarannya na Muslim ka. Mustafa Kamal Ataturk. Tangin wang ambiya kala na Yahudi. Nah pihak itu juga dia cuma pambang, pihak sabihin sa bahasa Turki. Pihak itu juga dia cuma madrasah. Pihak itu juga cuma seribu mga babay. Kung mana binigay dahil na alawalan na dito disipin. Dia mana titula kaya dia mana sa mga Muslim sa Turki. So nga nila na pagarin. Na mga beso Ahmad na Ahmed. Na ayaw ni Patay Mustafa Kamal Ataturk na imuta pila ala pintas na buang ke masuk ke tanah saya na Romini Green dia sudah itu mangke pax namanya English. Mana mana sasati mana pila dia kabuktian itu Mustafa Kamal Ataturk na Romini Green dia saya na Romini nas namanya English. Lalu buah buta kabar saya na rea dia kotor namanya Peggy Luha. Dah mulai doa dan muras. Ada tamanayan. Ada kaya tamanayan. Nah, kisah itu menjadi historika. Ketua macam Fir'aun, Namrud, dan itu siapa itu Abraham bin Asram, Mustafa Kamal Ataturk Turki. Nah, gimana? Gimana nak kisah kaca histori? Apa kau domannya apa? Domang gua. Wanahu an salatul maktubah. Ikan dua isi siapa manusia. Negara yang masuk atau nak bertukar atau roh. Ada pun mereka mau atau nak balik nak tiap waktu demi betul. Kiamat kapan lagi? Pihak mana suku nak beri ini tu tangguh diam. Yang mungkin anda tahu. An-nawmu an salatul maktubah. Beberapa orang negara yang masuk atau dicobayang. Kotor benar, luhur asap yang kita magarib subuh, tamanlah subuh bersam yang ada di dahulu. Ayah munari aika, nam akil riba, pekerja sampai riba, 5-6, papang siap, relakan wala, aku menaik mele lalu padawan. Kena apa ada apa dulu? Dia mau merana, ayat ini ada usul. Sisa ini kan mafia pound siap, marano pound siap. Boleh udah Islam. Kapan sampai riba? Ayat dari anti rumah dah tahu sedunia nama apa riba. Nah ayat semua mana tiap karena kebuta dan keperluan atau sesuatu lain. Nah ayat bukan dia keler mana payah budi buku. Namanya ada bicara macam mana pula ya asalin sampai riba nama apa nama orang nak dipakai. Ya tak apa tu syaitan minal mas. Coba sama di gram, adi juga kacau ini. Nah dulu bukan dari pada ayat riba. Ya kalau sensan. Suatu lebih semua riba, apa itu perlu abu telu, apa itu nian, nasati mana, sana dah kena apa riba, nak telu perlu abu telu abu senian, nak ebadi sati mana, nak minusul, nak si mana dia makai sina sapi tu kabar. Kita dalam umat ada dosa. Asul suwallahu taala ini yang kadang ngapa tingina, jadi yang kita sama riba, nanti kira dia nama tidur Allah.
Dikira apa itu Allah. Nah, tapi itu na asina andar waka. Kenapa mau di dalam anak sedih ke rumah ya dalam kawin? Anak saya pun nak mau nak aduskan nama berdilai. Kan mau bawa nabi apa sama-sama ni kapal musta. Apa yang sudah ada umi nak bilang nak kiannya usah. Namanya memang dah namanya namanya kamu sila ke Romania. Sudusa nasiau magatos. Na usah kay sama pabubay, nasiau pun dah usia orang kakao ni si sa mama. Melenga. Apa naman ako magkakasal na nagkikitibang-ibang. Nasasawan ako na palaw mo. Paman na mag-obe, kanya na nagputaka-lataka. Gimana nga kayo naman na sumaka, gimana sila? Sultang nila, so namun. Naman to, naman sa kukunin ka malanap ka, bumjaya. Nakanamiyan tinggal, bobe ako mama. Ke rumah di ke rumah kenapa sih kami akan masuk mga karuber na sabro? Ni matulah di udah pernah posta. Tiga pa to na mga hutil na ibsili daerah. Ako ko kaya nabi. Allahu Akbar. Ikan kaya. So mga dosa tingin na kaya kapan sa inab. Niya kahit may ketua na benar tidak kaya na tu. Allahu Akbar. Kata naman sa Pilipinas, si Semin tiyak. Sumia kayo ito awada, na masapon kong binigyan, na tiyak ito ang naman ang Amerikano. Nakukuha na binigyan. Napinan mo kong pinayan. Niya kanila ko. Maka na kaya biar pinag siya na binigyan. Pamalasot yan na dapna ke makalan na nilipo siya ang Amerikano. Nanti nakatan, hindi mo tayo. Nanti natin mauso, Western Union na padala ka. Di bagian dunia, naman tayo naman ito, kali nito na miya disulsiran. Dia buli dia di Amerika na totong sa mga palayaran. Sisa Pakistan sudah lumibuab, rindibolsiran. Soleno. Nanayang tayo ng sulsik sa wala, kung tayo bitubad. Namang isa ko, betua para gulay. Kami anggap, gina gimana ng mga tumalitan. May sundin ka. Tama naman, sumangato na dalun-mada. Namanya ko tunagyan na yung ini. Kata naman ato lang niya kalang gulo. Matawal ate pero natrege. Matawal dirupin mali di chowta gitu. Mapuro ko to. Nasina mo siya nga na kami sa ulan sa Sulakan. Ada mga landslides, alam niya ang mga nato. Tama naman na doon mga ada. Di ba ako natrege? Natuloy po na yung tanwali. Amay ko siguro, ano ito ka niluwaraw tanong? Niniluwaraw na, biya, so mga tao sa balabon, na may mga isang nilukunin. Na so mga maskitan na, sino biya nga tatang sa lukaran. Biya pa tuloy mga lustan. Niniluwaraw. Na so mga maskitan, sino biya nga tatang sa pusilara. Ayaw ko na ikawalo, ay sunsya ko manusia, nagigiraw na tuminite na ikuwa ko, di pa napisapang. Dataro mga mama na, repel sa motor, tarak na naman nagisagre ka ng mga lumata. Baru kasi nagatigan na si isika kagari. Na inisopit niya sana ng mga room. Ano ba mo gato na kabayat, tingnan na, paano ka nagulong ng mga kamay siya. Maka wala, kaya, din mo to kaya. Dia mana nakatitik, kasudah disitai kan maka sisa punga. Naik na kalau dia nggak punya ke, saya kasih sama disulan, soalnya mandi kabah, ya kan. Busa makna nama lalu makna kasangki. Haram makan dua asam sebor. Bahkan pertama ayah mulai kasih awal, sisa putau, nama lete. Ayaw ay pinala kami yan kung mga tao na diyan ipangapulunod. Siya ko diyo. Marisol ko mga mama na maritis ko mga babay. Di niya ipakatil tao punya sa mga tao amawi sa barabod. Napubita niya siya.
Kasapuluh bisa, kasapuluh al-ghibah. Apa maganda? Atau ano? Paman na di pa maganda kung sana kau bicara kau. Kasapuluh bisa. Na Yeso jar izal khaira. Yeso kesudah jati. So sabi ginatigyan na so ato kambong kala sa marapasiyan subuku wakasi. Na ay hindi tafsir mo sabi ginatigyan na di ka ba kayo ba kambong kala sa marapasiyan subuku ka. Nabagi na ni mana kianan. Kagay na khaira kata kabur. So mga Arab na nagarigilan. Di ba pala ko sila na at nagariging wairan na siya dito kabur. Natoteo nila sa bangalayan. Watiyabaka fatahir. So mana niyan nandito ka na sokya ka tibu Allah. Isaw to mana niyan. Amana sa kambangala sa kadra kabor, balik ka pa kayo. Abes kadra, no ba man ako putraka. Pigalian traka na LC. 7 million. Nanganak traka na rebo bubutulun. Napulo ka tumabigit, kanya apa na ako pa. Ate, at kiyas. Kaya ko bangala, cuman-cumanay. Ini pada ka bukas-walay ka. Nasa kanila na dengan nakto. Allahu Akbar. Siya kita namamaniwala niya na sumisig na siya nagkatulog. Agar pa kaya panapa. Magandang ka. Ada dia kan itamo. Ada ko binubay na sama si tulong niya si Bea. Katawan na. Niya kala na itamo na duduk may na gusto mga tao pisang siya nila ubab niya kasi kumas kita ko kota niya nun na mga dua tumapat nagkakaan na lang niya ngayon nausong sa masin na nagtolis na-apply pinusyon na sa mga pagkata niya sa mga tuwanin na kami kuda rin siya kaya ako kuda rin siya kaya naglasunod siya Japan na-apply na rin niya na tulay baka nabati Nagkakan yan, aray na usap ko kami niyo, mga cola. Ano man ang mga tong sa kalay mo, mata. Sudia ka yan na daki, di-report yan pa po rin. Aba na yan na, ano yung kaya mo ko niya, kato na, babiyan, ano ka pakyakuan niya ko, ritualay niyan, namin niya ka din, 4 salat, kaya ito niyan. 4 milyon, 6 milyon. Pinadali niya ka sa milyon na bulpilali. 25,000. Siya ang milyon na 25,000. Nasyunan na ako dali siya. Ayaw ko na rin sa 22 na idaw laso din lisan. So di nga di kapsiksya ka mga manusia, di ko dalang bilaka. Di ka di mamanita, di ka di dadaura, di ka di manutia, napudanan, sa isiksya ko manusia, kukurian. Ayaw ko na sa 22 Nasu habsul hayawan wa ta'dibuhu. So kakala musuh nga binatang na usukap, musuh di kapanda ko binatang ada patok. So kuda ka, ganyan di prandan kana mesimakan. Jadi pran sudah lagi ipagaga to yung sabdo. Di di pran su sapi ya na di pamana manu to ni kadim. Mata ni itu. Na upun kanan di bulo na ni siksirkan wala ko buka. Ay pala baka kala musuh ko tapi udah baka na may tingos. Basta dari mo sa pangayaman, na di mabibigay mo Allah. Apa yang juga, nagpapigil ako na suwag, mali di matuwag. Sumaga ito nag-aasawang kong mabig. Uwag. Nandiyaman mabuhang, nakasatan mo ka? Niya kasatan mo ka malulung. Aday, di kasama lang ko patay siya ka, nasubera na! Tuwag ya sudah na naman, halikan ako pagkakakan ano di mga gulita. Gano'n lang na naging tudag. Naman sudah bilang na sudah na dengan sahaba. Tinggian na ada yang yakin, ada bulan bertahan sampai ini. Sampai ini orang tinggi kemarin ada sudah ada bedanya. Tigo akawalan sahabat dan bersahabat tidak ada selagi nabi dan nasabnya aku bila. Nah gitu pula sampai dengan Nabi. Isam na hadis ketika sampai ini berapa lagi mana? Ada yang mencium yang cukup ada bedanya. Tasawuf apa yang beda kali?
Television kami. Television kami yang ini itu, macam turun. Katanya mereka satu lagu ini berisi ka, okumurka, ada orang lebih dari kelima. Barang lagi mga pagarya, nasa puno tano, naan na biya ka ba tano, bukan tilo. Yang itilo tayo sa ng Allah, naan na biya ka ba tano, asa puno armalay. Nasusa puno armalay, kasi commander, na ini tapo kas Rizal. Nadakar kami terua, nagyan mo sa kinikap po na ako, nagtubili na kami yung nagtibang ang pagkalawa na mo rin mga kutupa. Tiap siya yung mga nama, samta kita, napisya sa era. Ibarat na, dia nga lang Wilson, nawaya-ayan, nalulang sudah 200,000, najibay-jibay po kada kalau tahu sa araw. Pwede ka dapat mo, 200,000, 500,000, hindi ka ba ito kinyan naman sa ulat? Lepas tahun lagi pensuat, pendiano. Lepas tahun sebelum tahun, nah sudah bawa, nak bagi tanah. Sasabian lagi, nak sudah bawa tanah, sudah berkitian. Saat ini ada berkitian, masih ada pernah diberi so di memori hospital, diberi so hospital, diberi so aid, diberi so light, diberi so taman-taman. Sisanya siapa yang sudah sabar nak kata. Si saya dengar namanya mai kemarin ada sudah na 150. Apa tangan na bulog sumayron na 80 ang yakotot ay. Yanan. Makanya ada sudah sa mga na, nakalata. Basta maranaw. Amanan niya lagi, nagyaya 80 ka, sobra 70 ka billion at brand ang yak ko bang sa muro. Nalakanan mo, pertahanan at tewa na rugo, miyak totong sa mga walaitano, mga masjidano, miyak sahirin sa mga dokstano, na ayaw ko manan na bagi-bagi na nalupan sa mga. Nabas kapal niya, minahal ko na 4 milyon, na daungan bagi. Kaya naman sa na sa kapal niya, kanila naman nagka-4 kasa kamarlas, andi di mga kilo. Salamat kay boss. Niya bebe sa mga balo. Lagi na profesional pala yan, ano ba ini kuhan? Siyorti sa Allah. Niya kasi ang ginawag ako sa malas, kanya ato na pula kami tulan, at ako tunakam na baro sa yugyo na, napakatagin na ako, kaya magpiyaso ka rin. Lumiya nga pa ako sa binyo, siya rin siya ba? Niya ako niya kiman, niya gargan ako. Ayaw niya pa ako sa ulit na, niya kapitigiga, niya napigil sa pamano, makalibalas. Nanti gua pilih video, seperti semua. Bos kami asal jalan apian di rumah. Nak kau tu masa mana kau? Wajah di bulan jual di rumah nak sapi, nak bunga, nak bulan nak kuku, nak korinti, nak pilih langsung. Paman yang tu mana transport nak pilih. Nak itu apian di rumah nak bawa, nak ibu tu jorok. Mana? Bagaimana apa buku itu wajib? Wamai hadir Allah, wamai maka dari Nabi ayyamun, wamai yakul dia tibi ayam qiyamah, dati wallah mama tu Nabi manusia. Asal jadi manusia kita di mana sana mana mau. Apa sasati mana ragu? Ina dia yang ka, na tinggal di Indonesia surga punya lebih. Dia lagi dari kalian. Ubang apa itu tiga neraka. Matan ku Allah. Ubang apa lagi bawah neraka dengan begitu. Orang kita tidak tahu apa untuk masuk apa neraka. Kayak ini jadi mata kau dulu berubah. Neraka. Ini mudah lagi di neraka. Amanah dia dia nggak kita nanti dia nggak percaya coba gua gubernur Mutera udah balik Mayo Prisia gubernur namun nabos saya cari mereka hadir kami cari nah kita di rumah sama mana boleh dari sikiran bodoh sikiran
Iya kan apa macam ini? Anjing al-i'rad an dzikrillah. So jika apa memakai dalam kalimat Allah, mana ni ada taraya? Na jika apa memakai so di manusia agama, hai bara to televisi na kurang menaka, radio na bara di manusia siang itu. Aguru cari pagi barat, na piaran kaso, ai komka. Video mirang kasiran. Hingga sila belakang sotong. Kabar kana di bukan itu wasiat. Nasaka pernah jadi gudela. Hingga kuma makin agama. Allahu Akbar. Nah, mana dia patut nasib kuma makin agama. Askai dia amanannya na. Sasa atau makauntul. Namanya kauntul talulang. Suami Sufyan Sauri. Napiang semua Nabi Mansur si Sabagdan. Tingin na guru kami. Kamu na ay po kaya pang isunya ka na wasiat yang ka. Tingin na po kaya pang siya ka na sasati man tingin na to. Tingin na sa pag inutulang ka. Ami ata ko tanong. Udi ka biya ya nakakatan. Assalamualaikum. Baca sa kita baru. Sufyan Sauri. Niya ka na ulama. Na piagi semua Nabi Mansur si Sabagdan dapat ko tuhul Rashid. Ina cari wasiat kan belum kena asal ka piu ya kana dia kan naon dia lo kuma tigim di kufiku dia dalekan gitu aniyahan ala mayit so kapung guru ka ko miyakai amana niyahan asikin wa kono atagaw kenapa ka niyahan akan mana ulo ayan niyahan na katagaw. So mga alam na anda pun nila ng mga guru siguro alam sa misya sa may nalinya lang yata ng mga guru wala kong mga guru. Naawilan na ka mga guru na guru sila na. Ha? Yukin niya. Pamana di kayo mga liusyon, di kayo pamret ko mga langa, di kayo panungunuan, di kayo mamupaw, sa di kayo manaro, ay Allah, inuwan ni Kusya ba daw na sa akin mga. Inuwan ko matang na sa akin mga ilaw, inuwan kami kinipan na namin, ang kipaparatya kami man, tama na hindi ka masusuat. Yukin niya. Nabayan niya ako mga namin, pero nanyahan. At niya ako masulot na puja. Kota batu ang sing-sinang irong yan ang bawin ko siya sobre lang tinarapa. Hindi nga po akan kasa sobre ka na nakahaba niman ng mahabaguran. Bakit nito niya tayo na magpakanak ka? Tawag ka nga sa iman, wala mga sa ubaw. Ibrahim tayo. Supas-pas lang ako bisita ka. Bahan niya daw, ano naman sa bisita ka? Nabumagul na mga marka, ako ay simon niya, ang siya may wala to. Nanti ni boleh nanti hari Allah. Nah itu berkau nanti kembali kan ya. Bida. Bukan tahu kamu saya bida nama bida suka budaya. Dia kadang dapat di mana harus habis dua. Nah saya mau beli papa, saya yang mengatakan beli nanti ada benda bida. Mama ni orang yang mengatakan beli mau pakannya. Mau nak beli usaha bas kita satu sisi sebenarnya tak beli. Odi nak suruh nak ada orang tahu dah. Nanti aku suruh ya. Tak cakap nak ada tu kita. Dia ni macam ada apa tu kita. Dia tu dia nak kamar ikau. Apa mana saya mau nak pasal tu nak lepas dia itu mau pasal makan tu lah ni. Akhirnya ada betul rasa biskup. Aku cakap online. Mari dua itu dia ada betul apa. Yang mana dia mula kasih amal betul apa itu beleran. Agak pernah kita makapas. Bagi yang kapang gulain, no good. Aman isa na, magugulain mo. Lako na pisibuko na na, duwan niya siya na pisibuko ka. Nugula lang mo na akuan. Kaya mo. Nale, ano laban? Suwagi, sukan mo ang kumula na Ramadan na. Titibo ba ka? Gira doon namin yung kumula na Ramadan. Napitibo ba ka, naisiksir ka na. Naipalipat kasih ka pusar. Anda yang orang ibadah masuk ke dalam tamu terkini. Anda yang orang orang masuk di pusat maka walaupun belum tiba murga pesa neraka, sangat tinggi namanya waktu ada diskusi itu juga suara. Nanti kita maka apa kalau kami imbang. Aku begini.
Maka nanti naik pada depan. Ayat ini ada orang ada suci. Nama apa kalau kami timbang sana. Matang bola akan orang nama tahu ini dia kan hati bola, hati Nabi dah asam bola. Allah Akbar. Hati pilih nak ada masuk ini. Jadi mati dah tu makan mengatakan mau. Kini bukan sekarang aku bukan ada dah pedikau. Sekarang makan dah biar kita rumah. Sekarang aku punya mama jangan benar macam sekarang makan banyak tuan. Ya pernah minta ke mama jangan makan tahun tu ada rupi juga. Sijil apa semua saya nampak nama. Walaupun dia kau sampai yang itu ada doa, aku kena tuan yang nama. Jadi semua saya mau buat program nanti je. Jika kaya nama dunia, ini mati kalau pernah mau boleh oleh pasal ini mana mau. Allahu Akbar. Nak lepas. Ayat mereka sampai luar siang. Nasibah baik. Asupan kasihan, nadan yang pergi susu kota ya. Paman nasukan dari kota, nasukan kasihan, nadan yang pergi susun, tapi susun ini nak biar perang. Nama kata orang suatu akan muncul. Kaki mengutingi nanti tidak siapa, tapi ini dia nak lawas. Nanti mengulang apa masalah jabuna, masalah jabrone. Nestojin, asa kaaprak din na baybay na nikamuta ka nakiyaw ni kulita ka ka, bigang kawala sadar kasi pulpra sa watakoto, na naman pag-isusun, lagi na nisisira ka mga kumura. Ikanwa po lang na niwa, sumama ko sumama dito dito mga tumbol, mga bakla. Dia sumama mo ta nulo, adin na sibay sumama mama, bubay ka tuloy na sila tayo na mama. Sumama di tepi, sumama di tepi. Dia dah nanti nak pakai ka, aku mana ada pilih nak pinjam, tuan otoman. Kalau orang nak tunggu, Namanya saya bilang orang mau nak orang buat Sibir bilang jangan apa, nak bakal mau. Nama Asaliqa. Kedua orang bisa nak paman kau. Saya cakap okey tak paman kau nak. Amanannya nak. Saya bisa kata nak cakap paman kau ya. Sosati mana-mana nak paman kau lagi bagi sila kau dia berkau. Naso, ada dia berkunya nak sosati mana derpa dan katawan. Mia masa sakol guys, mia masa sama awalai. Nanti nama cakap temeng. Mata itu melihat. Dahil mama sa mga naman yung bintero. So di ko pas, mata saya, siyang diba, kami asunta matiyabangan, lalo pa nagkibon, ano po nagkibon. Ako na naman ang si Zainuddin, Haji Burimwa, ko si Ali Mundas, bugyan nga yung Loksio, atayo si Manoro, adi sila norotosan, sa siningalay. Nasa ano ang mga paninilinan, nasa ano yung putusin. Ayaw naging propose na suwan naman na malay parateya. Ang mga nila makadili nila kasi pala sa dumudal pa sa away mo na natin na pagpunani ka. Sa ano ang imuntay, supportan niwan kaya, tubitan kaya sa situ, berwa, pelabuhan na, agyan ang mereka tahu bahwa kabuhan nila siya unaraka. Yan ang ano ba sa tamo kiyo, na ama na rin na, makabuli rin na paswati, kasi lang naman sa kano, pwede naman ko Allah Ta'ala, ang mapipil lang na ginawa kano, na makatulog na ng salasa, kuman na salasa, kung kapagpapadaliwon, ang ipahasuri sa mga ulama kano, pwesa rin sa mga naging ganyo. Bagaimana niyo ko kasubala sa nagtagtag ko Allah na tibur-tibur niyan, na ibala siya kulaman kirsa rin kaya paksunod. Sa pamilya Manoro, sa mga doksiyan, yamayan, sinayan, napakabura ka tumiran Allah sa mga demo, dengan tiran Allah sa mga listingnya tiran, na sa mga doksiyan na kiri mga napapasok niya si surga. Sa katanaman mo, nalilaan Allah na mati mo ibunan ko surga, matinunan ko insyaAllah. Sila bilang sekalot, pernyaman sa nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya sa lalo to, mapagpumatan o kulang bago ko
wayawil tanong kabandingan ang mga guru tanong siya Syekh Halimundas Law yang pagaritanong siya alim Jamal Manapurondi sa iman ko na nagyang utapang niya na ito din siya natin madwa tibautan naman to nananawa na di makalidar pa sa musripyo na inidisudan mo na sumay ito ang panabantabantan no ang magwayan no musripatan at yung makalidar pa sa sukatra kagasuot na nagkapakaya makaulot sa iya kaya katibautan no sayang pa nakapakaputunan ka no na first week kasala siya sa October 4 kami pantag Rabi'il Awal ay kawalon ko Rabi'il Awal sa kaya kapagantaliuman yan na katiya ay tanong na yakadakal tanong pagkadakal tanong sa babudi kapag impita ko sa kadwan ng mga bai ang mga muslimpo balasan ka ng Allah ta'ala sa itayo ng berkat wala surila ng usulim mo yan sa makabalingan tanong sa kapipiyang ginawa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du wassalamu alaikum jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh nanana sa mga muslim nanana dito sa mga kanumay na yung mga ipudayo sa mga opisyal tanong